So kay pista man sa kapalong doon no. So nangadto mi kay tan-aw mig dula og basketball kauban ako sa Pidjong og si Isboy day no. So duha ka motor among gidala na si Isboy wala sa kaya na ako lang. Bisag wala mo nungutan na mao na tinuod. Dire ko ni sakay sa Pidjong kay R3. Wow, pilian po ka pastor mo pagkagwapo. Aray ko. So abang-abang mo tan-awan ninyo ron ha kay gwapo kay lang dula pero wala ko kasugal. Anga ka. Og wala maday no sa akong pag-video nakita na ko si Arlene din no kung amigo dira sa Santa Cruz din no na si Arlene Sablante. Shout out ko ni Arlene Sablante. So nagkitaan jud ta ka murag snipe ta kada no. Ikaw man jud ni. Diri ana pala murag tinuod na jud maayo ni person. Always fresh like body ng babali ng leeg. So bisag kaduha pa ko nakakitag dinulaan aming bataan ni grabe ka shooter yung 3. Anawa ra gud niya tinirahan no bisan pag nakalisod ba. Tama pero kung sakali bang mawala. Ang dili lang kay kana kay napod si Kamatso sa Lantino, grabe gahi o kay pugngan tanawa ra gud tanawang pinasukan tabang mong tanan. So dire ra ko tama na no kay wa mo ko kapusta ng dulaan pero pasalamat lagi apong ko kay gihuman nimo kong video katong tan-awan ni Rono na dire gihuman gyud nga video salamat kay no.